sa din iti ayan yun. Nakabay-bay ko na ito. Jennifer, wow naman kami. Ay, napos sa tunay po dito. Wow. Ako lang ko, kadagatong ko tibalay. Sige, mabay-bay. Iti kinapudot ti tiyempo na, adon digiti nalalaka agundaway, tapnon mabangaran tayo iti kinapudot iti panawen. Iso kasapulan tayo iti refreshment. Nanyan, mabayan na. Anan, ada kayo. Ni tayo Jennifer, oh my God. Sana kami silugan. Pudot pa. Nagadunga text ko kanya yun. Di yung nga basa. Pinasantang mo kayo pa? Dito sa Mama Ice Cream. 10 and 27. Guys! Ada ti ice cream ni. Tapnon mo't lumamis. Di kita nagbaparang ulo yo. Ay, sagwa mo na ganda. Ito lang. Wow, napay ka na nakaramang ka dito yun. Dente ka ng piso. Saan laing ang makapabangar iti ice cream, nalakalaing yung isot ng tedragsak kadigiti ang gagayema. So nga itanga kalgaw, di kay liplipatan ti agtagiragsak ken agpalamiis, pabaen ti tulong ti ice cream. Tagiragsakin nyo ti tiyempo ti summer, babaen ut makapabangar nga ice cream. Makabael na imas ken sigurado ang makapabangar. Manipod iti lawag para iti IFM News, Gina V, Tatak RMN.